nagrapati babu SS Rujak sama kiu seluar dan puli kicing tho nak bantaban ai burom ya kini ki nongsen tingkol artili tiba siang semua ban puli kicing tho akan nikah jingpen yang kini hari konsentri in pelai yang kini kikot kibadai ka jing kikot pada tho laga seng kadai bisang kami kada channel knowledge nagi coaching class bagi ai kena ikjing ti prepare cash bagi yang ina perlu nak ada kot tingkat pada konsentri bo sumaran pelai na ikini ki kot juga seng ateni Ini kepor dan kejing rom mat kejing sokemen, mat kedat jom kejing pli berda yang kejing dap san hosnam kejing dulu pli yang kejing pelat pajba yang kejing berkot makan orang kejing kerku yang baru kita niat berpuli ya kah. Saya tu kau ini. Dr. PB Mukhimu along Shonkunor Jogani Kachingalang Tabi Shonkun, Secretary Dr. Rani, President Jankakasi Jaintia Welfare Association, Kinongkit Kam Kidekat Kibarim Kibamenta Jogak KJWA, Kiriu Rama, Kiriu Dan Burong, Kinong Syakat Soha Kiparlok Barok, Kalong Shisha Kaburom Berkecil Sokmen Yangan, pada dalam bapi tentang keski, hari ini kejilan ke berkerbang, pada ki kejimplit perda, ya kejidap sanhos dan kejian inti, juga kasih Jaintia Welfare Association. Dapat bau kejusumu ke berkerau ya ketiji dibuat, kalau tidak hak yang pada dan tentang bapi hari ini keski ke berkerbang. Kamtam lele, hampir kita batang kinian. Yang syak kedio buram, nak kejinglong sembut kongsan, syak kejinglong kongsan hari ini kejinglang. Ngasih yang ini kebentak om tangkum ke buram yang ngasyimat, hendai kum ke jumburam yang kekam jom KJWA pada baru akibat nok semian, hari kejingnya lenti kebah lane sanpo teli kisnen. Ningkong ngekuat banai kejingero pada keburam Presiden kinong kitkam kidekat kinong yalam kibarim bagi pemerintah pada baru kibala nok senyan haki jinyak lenti coba KJWA haki ni kesan teli kisnam ke KJWA kalau sedang hosnam kendai sepak nyum tang san senam hadir ba ke begaraya kalau yo ya kejela la kejong keseng ke beteriman soha dan ketin pira ke bohong to serve the Commonwealth and its people. Kadang kita kentin kita lingkot, hendrai kita badan kejumut ke berjeliu, mensyakri yang kita belang salam, bad kita kejal penriu baru kawai. Kau mengintip kejipan pendapat bak yang kejipan long yang KJWA kalau long hak atau dari unailan kakenai sepa nyum. Kejip tu juga kita punya kebeningkong keliban peni yang kebensi mensyakri. Pat kebadan ke jingkri ke jingim, papan pat ke jingong terperai ke ketien, papan penting kena, ya kalau way jog kejat pendiri kasih Jaintia. Kinong seng paningkong, kikin thok kirang ba, kikin thek bapau kemat jog tu kepor. Kiklem seng ya ke KJWA tang bantau sakawai pat kikinun. Hendai kilayu ya ke jingdon kam bantau ya ke seng, kabah pensyakri, penbensotu, penhikai, penpenek. Yang kejinglong koridor juga belang salan ban kejat penrir. Namar kata, abang idan ni kepor juga ciklir perda yang ini kejindap san posnam mentang seni. Nyimrki tangi kejinjrong jong kepor. Hendrai ngilki yang kejing IT, yang kejing syak shitom,
ya ke jinglan ni ledi, ya ke jingnya sya, ya ke jingnya ini, pat ke jing syakri, jom kini baro kita leka syua jom berangdan hadu bentah. Haba pipet ke jing temu jom KGWA, isyam bat wat adalah produk ikasan Muslim mensyuan. Henry kadang long kabadon kamha, bat kabadang ini bah, long relevan bah, hadu kini kepeteng ke jongi. Tangpan syukur mau ipi kat tu kat ni. Ke KGWA kalau bu akhmat man pensutu ke jenon kam joko pulih ke putih. Lembaga free tuition di coaching center untuk pembalayan tu ini. Bahkan tiup ke jiwat banyak bagi research cell bagi critical thinking. But I just percaya pengkaan legal awareness syat beliau. Bagi ni kita ni yang away ke jisha tak long. Bagi KGWA kampet tang yang kamenor dan kampet dulu ban penkrep yang kepeteng kebangsaan. Hakini kisnam ke KGWA kalau penlong pat kersan ya bon hikam ki bon ra jeng to shi sama pat kemran salang kamdan kampan itu ada dalam khmat tentang ini hendak syukur mau untuk institution di nanti coaching center pat tentang terter ke KGWA nama kata kalau no senyang group hakikam ki bai day pat puli putih ke jinglom ki jingtip syapang ke jinglom terrai pat kejiwat banyak lembaga research sel kejongkan. Kejian nanti juga seng nama kata kepaulu lembaga kot ke balapenmi dan duk kot kai pateng neutral let's forget pan syakri keri bakajat pendrio but ikot puli grammar kasih. Kabani kepen ini pakai KGWA kangen pakai jingtip kedai kebor pakai jingtip kepala lompat kepala buah kekot documentation eka. Kanong ke jimentoy bagajinyo pateng ya ke pateng ke bawan. Koi ke ba impress ba ke donun ke ba shot ba ke donun jonga ke dik sel ke jongga. Ke balastang hosnam arajar khat lai. Ke badon ke thong ban pulong ke research lor ki mat ki beidei bagajat ke khasi jangdia ke jongi. Ke ni kalau ke benta ke ba ngesum dei ban ai jingero terbang. Nama bagajat benrio kebakwa ban ya syakalawai kamla ban syanya tangha ke jingkin mau ya kebenar kedi ban wat banyak ban wat cintir ban pulih ban bisyar ban geli ban wat iki jubab iki jingli kedi kedi bentan kebaka krau pa kebaka KGWA kala tren hakiji ni jom ka KGWA ban ngasimat ngadan artli ki jingkin mau kecil mau ke peningkong kedeh ke puar bangang long kena pulih ke college ngala juga slow ya kenam juga KGWA but sisir arsin ngalawan banu kejat kejagat terkam juga sen dan kecil temu ban one shift form nak bentai di menyolit training kecil mau ke baar kedeh ke badan syen berkata kedeh lembaga research cell juga KGWA kalau one shift mat banu senyan syaka cintai ya ke school ke balaseng nak Emmanuel supporting group bakani school nama kata kadang hamau yang skim baka seng KGWA kalau no senyan pan pendap ya ke cintai ya ke school kini kesnong mau skim kini kejaga ke badan pun KGWA pat hadap tentang kini kesnong kampadan electricity kampadan school baka tentang kini ke school ke baki KGWA kalau wan pan trailang baki Emmanuel supporting group pada mana kata nak buat penong nak kena kerisan, kublesh pun ya KGWA kejirap jompi kalau kedak pakai KGWA kamlong tang kebasyukran hendrai ru katrai ya kekam. Habang ikan san husnam, pan san husnam dei number ubalong kerpang ha. Hendrai san husnam kam dei tang ya kejingken ya kisnam. San Muslim ki pen i ye ki jing IT. San Muslim ki pen i ye ki jing Asia. San Muslim ki pen i ye ki jing Yangne. San Muslim ki pen i ye ki jing Syakri. San Muslim ki pen i ye ki jing Yok Peteng. Kanu ka kinhon ka balane hadu San Muslim ka de ka kinhon ka badan ka nongrim ka baskan. Henry ngim la bangklen bakani ka nongrim kam syim la te tang da wei brio.
kalatay na kispa at kihajar mo, kibalno senyang, ya kabor, kajintip, kapisang, at kasap, kabamagikidan. Dan hoat kibalapaw pat ba, dan ru kibamsyun na pa, dan kibayo jingero, hoat dan ru kibalatray, kan yo jingero, henry kibatray sitam, henry baro kia traylan, panyahat ikani keju kelenti. Namar kata, mentagas ni bagi pelit perda, yang dikajendap sampos nam, ni ikan mau yaki, paniong yaki dekat mensium, kapakiman, kublai shibun, yang keji syakri papila alai. Habang idan akan dikepuar pat, akan jinggalan kebakum kini juga jingkri perda jendap sampos senam juga keji dibeli. Kejingkli kebagini pengkili, kum kekenhun kalon pat. Kamdesho ke kabak keji dibeli kalek kini sampos senam. Hendak kejingkli ko kam kong sang kalon ke kabak keji dibeli kalek hakik sampos senam kibanuan. Ni mentah hijau teknologi, social media, artificial intelligence, globalization, but kejingok bercinta ke kambon, ke kamster, bani di kisah Muslim, kiba mensyua. Kisah melanjongi kila san, kinang san, hakani ke pertai, ke compare shibon, iaitu kisah Muslim, kiba mensyua. Naman kata ini ban keli kum keseng, kum no ngindra. Ya kejing syakri, kumno ngendra ya kini kejing topau ya ke vision, kumno ngendra ya kejing syakri jom keji dimuge, jadi sampus nam syakmat pan. Yemne ban syuyada tangi ke babha jo ke benar, ngide ban penkrek iki beriu jongi, ban yakun iki jinge ki batmai jom kene kalawai ke pemerintah. Kawai ne kispa kawai kabang kuat pension kerpang hapiu keseng kalon pan pen mau ya kejing don kami keketian hoi lai ker cibon hagi kersan baper pat ke pengenang ap nama kata ya kejing itu ya keketian kasih ke jongi nega kuat pen mau bakawai ni kispa ke bakrau tam jo penulu ngajat pendrio kalon keketian kam datang kalat jingekran keketian kara ya kejing mau jongi kaktian kara ikajing yatuk kana jongi, kaktian kara ikajing start jongi, kaktian kara ikajing omten rai ke jongi. Namar kata ikajing pene kaktian khasi, kamde kam tang jong kekijib emarway, hande kari pan sedang nangilang baro, pat kesedang na kesedang nalaki rimpai ki jongi, kesedang nalaki rimpai jongi. Mangiki kimi kipang ini pan kan khasi ki kon ki jongi. Kiskol kini ban pensyur ki kena ban puli ban tho aktin kasi kinong tho kini ban ngai beteng banang tho kini ustad kini ban beteng banang wat benya sepong aktin jongi bagi samla jongi kini ban soto bakal aktin kami ke mother tongue ke jongi kam de ke bangi de ban skol ran de ke ke bangi de ban skol saron wat kumta ngakwa pan yapi kum kakibon maknanya dibuai ke bentang pangidai manusia kia usukrites uai nikiriu ustad wakram hakawai nak kejing thok jauh orang humne dengan pareng keban persang kelakasi. One the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the war but on building the new. Kabenta kabari jom kejing kala kalau man penlet ya kabor jom pi baro hakapa ya le persyak ya kabarem hendai kabah tei aka kabatama kumno kum kekiji tulugi pentei aka kabatama ngakwa ban kincu na kini ka caka ka pangiyeng kirpang ya pi kekiji tulugi ba kini kislam ki panwan pagpen kam ai bon ka jimpelek jiwon syaki samla pati kena balai hasyab bin poin syukur balai aku akan khat ke pen ai bon ke por an pelek jumut ban snap iki samna ban ai lat iki ban yalam iki ban hikai iki bagin pen krek ru iki kadau kalong namar bagi saki shibon ke bagi jinge ke bagi kon samna jongi ki kendo hakim kisni ki bentar ki jinge ki long pashisha ki jinge jom ki jibam yo kam yo jam Kijing jom kijing hak banile yang katma persyak drugs bak kia
Sya ngan shi thu ye pi na ke ji syam pemahaman ke jangan. Ngadon bentar organisation kita reach long ministry ni train pergi break basa surau lalu kita ke pergi train school nampak kita kena mereka ke bentar ke pergi train di pergi samla. Mangga Friday hadu bentar isi ye long ni kita break basa surau. Syua jam COVID kita si wan ke program jadi kita si pau dokat arwan bapun sen kita boni kita non tribal. Anda hadir joko COVID ke enrollment strength kita wan man hak program ke jeng kita prapongon but babon lagi kita samla kasih ke jeng kita di drugs kita sak surok kita kim treasure pandan ke jeng de haye kita syutia lingkar strong pada try play lembaga video ke belum viral nanti jeng thok buat kubor ya kita ke jeng shisha buat kumta kene ke bangkia ke bensin pada dan ke penghapan lain ke di Jepang di samla kejing ke sama ke bagi kindu ni kesini ke jingkot jingya ke jingkot perkat ke mental illness na persamaan pet yang statistik isu kain ban UI yang ke bau kenam do pe shalor ban UI yang ke jingshim no jiki kon samla yang ke jong jingim ha ke jala ke jongi pen pet dan ustam apoi ter runta uknam kiu bet shalor bagani ke khat yang igum ke kids tu UI Pangi impet teman yang komtrai joni. Kecik sekoi pak kecik kabak tak mai ke mensim jangan. Kini ke mensim jong kecik du jengkerman. Nak keli ke chat GPT ngau what other challenges youth facing in Shillong. Kiki challenges bagi sama ki kindu akan nombak Shillong joni. Kai buat li kiles pak away kiles kabak ki ai ki pok ni loss of hope and purpose. Perhaps the deepest challenge is the feeling that there is no clear future. Para pengipet ikan ni wala negeri chat GPT dan negeri wala generate nak AI henry pipet kalau shisha ngapin bagi kon jangan attitude jadi kau apa boleh mendalam itu interika payu sam no clear future kisama lagi jadi kiman kenu no kabamsha berkumta santom senam syakmar kidan kini kibenta kepihapan penlek jimun nama penyoban boy syakatong kabala sot kashor dan kilau syuan kabala seng ya kaki GWA ublay unai bor ya pi seng ban beteng unai kaki shlor ya pi ban beteng ban kentir ke puli putih ke research critical thinking ke jingwat kam ban ke keshan ya kisama di joni nama kakinhun kam long kabakhan tanama bakadon ke history kabik itna kakinhun kabakhan kadang kita kebalapan penkret yang kepateng kepatemai panrak yang kejingtemu syah kalawai kepapernai hasyua mengen pengkut artan dan sekoi kebentah kepengakuak pan kedau pakta kalong ngidan kam panitrelan barok keimlang sak lang kijongi ngidan kam panitrelan barok ngidumlah pan jok ini kitma datang marweng yekun ngidai panang yetrelan hakim lang saklang jongi ngidon kebalang ngidon kisengyam ngidon kiseng repair kitnat sarkar kiskul ki college ki kenhun secretary but ki we ki patre ng takabhagam ya jong kachan riu yemla haon banyaha ikimat baro herila panitrilan hakiman ki bangyadan bentalang nam tapat kentiu ya kachan riu kejing repair jongi kimde banlang kamkrau ban ya kejing teli jongi ban kejing kli kebangidan ya kimlang saang kalau we jo kimlang saang jongi kalau nak pantai tang dah kowe ke kinhun pantai kantai habak ki brio bagi kinhun ki keluar penitrelan para bangidan ni aingo lada pipuli ya ke history jo ke kijibuli kalau long kesabut ke bangila pan yui ban ai men simingi bangila pan yawan lang bangila pan yetrelan kinong seng ki paningtong ki wan ki kirdang ki repair ki jinget ki repair henry ki dentang ko we ki jingkia ka ben sia makta kalong ban kentiu ya ka judge ben rio ban nam ban ki dentang ko we ki ben sim joki ka ben sim ban i ka judge ben rio ban ki kon jo ka judge ben rio ba kumta ki wan lang ban pelong ya ki ji duge ban niru ki ban bod uksa nagani kinong seng ki jongi Perkumta akhirnya kepuas syawal pengkut ngakuapan aib yang kejiro at keburom ya ke GWA
Kalau kecing dap san pos nem jo kecing nanti. To kini kecing lang jeng ki pli perda jengi kan lontang ke por ban ken mau ke menor. Kan long ke por jo kecing IT temai ya kalau we. To kecing dulu ye kan beteng ban penroi kecing kan seluruh ke puli putih kan benek ban penroi ke ketir maka culture kan seluruh ke jimuat penya kan sei nongelam lagi samla ban no senyen syak jingha jongki blang salam waktu kisan muslim ki bawan kin syam ya ki jilu e amtang kum ka kin hon kepada san muslim ke history dan rekum ka kin hon kepada ke jing itu genti kepada ke jing itu pau ke besyai nam ta kisan muslim ke panangwan nan ni syikman tungin rekhi ya ke benar da ke jingainu tungin syakri ya ke bentar da ke jingaiti patungin ya syal ko lawe da ke jingslor bat ke jingkerman kijiru e ka da san husnam ni ai ke jingero bat ke buram yu play nam ta ke jing syakri ke kordo ke jongri ublem kirku bat ya dai ke jak ndriu jongi ya ke ri ke jongi ika ketin jongi ka culture jongi bat ke jinglon ten rai ka bagi tenat ke jongi Hasywa bangun syomno dan keburam ke bakrau pada kejing smokeman ngah gini kepuan ngeyeng pan benar yang kejing pli perda ke pesan husnam jeng ke ling husnam ke pesan ho jeng ke kasih jangkia welfare association ke balong gentar ke sengi pada dong gentar ke sengi kalasna ngakit bok kedrian lepi kakin hun blame berkui kijuru ki nongelam ki nongkip jam ki dekat pada barok ke betrilang Kublesi pun beri berkuingi. Kublesi pun pastor, bentar kita kentin, setiap kentin berkuah kecumpi, berkecingpi pada cumpi, ya kini kecing lagi masih senang kentin cuma seng. Ya kini kesini, hal bentar kuar, ngindon kecing kuliah, siapa kecing im, cuma kini ki nong seng, kibalim, kibalan kong cuma seng. Di hendengin berikut ikan ga cinyalang berengkong ke sini bentar berengkong dah kaba ngini sundulang hania kemat hami buat sentil reso kata ngin bermelung jeladi dah kecingwa bekerpang nau samla yai trelang warjeri uniu samla ulang watiar khrau ya ka seng jongi apakah seng ai kenal ulang yai profesor Barista Paken kumu bahasa seluruh juga Nehru ini bab yang terlang warciri belai tu por yang kecewa tapi ni por syua baginya yo kecing sendul lang bacun wah syua ini bentang kom agar pak samla ya terlang